Oke, dunsanak semuanya, kembali lagi di channel saya Nusantara Minangkabau. Kali ini saya mau ngetrip lagi sama teman juga ke daerah lokasi Danau Singkarak sih. Dan sekarang saya mau nyari view yang bagus dari danau ini. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen dunsanak semua. Dan yuk, pantengin aja channel ini. Oke, kita lihat view gimana pemandangannya, gimana indahnya Sumatera Barat, dan inilah Danau Singkarak. I've seen you, I've patrolled these empty thoughts before, but I'm fixed now on the cure. I'm holding on to the last rock on the mountaintop, and I'm begging for your love. Do you remember the type of folk we used to be, and the simple souls we used to see? Do you remember a fallen man with no escape? It seems he lives in yesterday. If you play the way, well, I'll forgive you once again. I'm losing patience, and I know for sure that we've been right here before. I see the dangers, baby, I'm not crying over you. There's no point denying we're through, 'cause baby, I'm not crying over you. There's just shit that I've gotta do, so I'm not crying. I've been playing, you're coming back for more. Do you remember the type of folk we used to be, and the simple souls we used to see? Do you remember a fallen man with no escape? It seems he lives in yesterday. If you play the way, well, I'll forgive you once again. I'm losing patience, and I know that we've been right here before. I see the dangers, baby, I'm not crying over you. There's no point denying we're through, 'cause baby, I'm not crying over you. There's just shit that I've gotta do, so I'm not crying. Oke guys, dunsanak semua, ini saya lagi di tepi Danau Singkarak. Kenapa saya memilih lokasi ini? Karena kalau yang di tempat wisata-wisata kayak di Tanjung Mutiara atau yang di dermaga itu mah udah banyak yang ekspos palingan kan. Jadi kita lihat yang tepi danau yang aslinya. Oke, kita lihat aja ya. Oke, di sana gimana? Indah bukan? Pemandangan dari tepi-tepi Danau Singkarak sangat indah. Oke, di sana kita
nyobain airnya dulu. Apa seger nggak? Ya. Banyak sih yang mau diekspos di sini, bisa diungkapin dengan kata-kata, indah banget. Jadi yang mau ke sini silakan lihat indahnya Sumatera Barat. Oke, jangan lupa dunsanak semua, jangan lupa subscribe, like dan komennya juga, dan maju terus pariwisata Minangkabau. Assalamualaikum.